Жігіттер, мына Movi Pro'ga реклама тартты және 45 мың сом ақша берді. 45-ті 3-ке бөлініп, 15-не тетті мына. 15 саға, 15 маға. Бирок рекламаны мен алдым. Идеяны мен қылдым. Ошон үчүн 5 мың сом сен бересиң, сен 5 мың сом бересиң. Ошондо экөөңөн мен 5 мың сом көп алып атам да. Биз ошондо 10 мың алдык, а? Сен канча алатасың общий? Мен общий 15 алатам да мына 15. 15 алатам да бардыгыбызда 15тен. 5 мың сом сен берип атасың, 5 мың сом сен берип атасың. Ошондо 5 мың көп алып атам да силерден. Жок, биз экөөбүз кошкондо деле көп болуп кетти го сиздики. Кандай көп болуп кетет? Экөөң кошкондо 20 мындай болду, меники 25 болду. Ошондо 5 мың сом көп алып аттымбы силерден? Ошондой тупой, кандай билбейсиң, не 20га 25ти койсоң 55 болду. 45. 45 болду да. 3ке бөлсөң 10 мыңдан тийет ал. Ооба. Түшүндүрүп койсоң? Ал.